Kaze muri Dot Talk mutegurirwa na MC Konda Fils menyere mu misango y'ubukuga Kinyarwanda. Ni munyemerere muri Dot Talk tugiye kugaruka ku makuru yaranze ukwezi kwa mbere 2023. Muri Dot Talk twabategura byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe muri politique, sport, imyidagaduro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kandi muri Dot Talk tuzaza kugaruka kuri Harmonize, Konde Boy, Yannick Mukunzi, Prince Kid, Yoro the Queen, Shadibu, Rwatubye, Abdul, Haruna Niyonzima, Davis D, Demarco, Bianca Baby, aracyahari, Edouard Bamporiki muri politique, Claude Pastor. Turaza kurebera hamwe n'icyamamare Moses Motion umenyerewe mu mideli hano mu Rwanda. Muri Dot Talk tumenyereye ko tuganirira hamwe, tukarebera hamwe utuntu n'utundi, tukarebera hamwe umuco n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mu uyu mwaka 2023 havuzwe byinshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni munyemerere twanzikira mu bisakuzo mu muco. Isakwe somo nyirabakangaza ngo mutahe imbeho ku rugi yabikoze kabiri mu tuntu n'utundi. Sakwe somo ubusa ku mbuga nkoranyambaga motion ako karagaciyemo mu tuntu n'utundi. Muri Dot Talk ni munyemerere, murabizi ko ababizi babizi ko babizi babimenye kare kuruta batabizi bagiye kubimenya kubera bari kumwe n'ababizi. Ababizi murabizi barabizi, abatabizi mugiye kubimenya kuko muri kumwe n'ababizi. Aho ni muri Dot Talk. Ni munyemerere muri Dot Talk tugaruke ku mbuga nkoranyambaga, turebere hamwe byinshi byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwaka 2023 mu kwezi kwa mbere nibwo hagaragaye amashusho y'urukozasoni y'umunyamideli Motion cyangwa Moses umenyerewe mu mideli hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, ari gukora imibonano mpuzabitsina n'abasore bahuje ibitsina. Byababaje benshi. Nyuma yaho gato haza no kugaragara indi shusho y'uyu musore Moses yambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Haza kugaragara ishusho ya Moses cyangwa Motion ku mbuga nkoranyambaga. Ubwambure bwe nyuma y'ibyo byose byo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, ese Moses cyangwa Motion yabitangaje iki cyangwa yabivuze iki? Moses cyangwa Motion yaje gusaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Ngayo nguko kuri Moses cyangwa Motion ku byamugaragayeho ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byinshi bigenda bigaragara umunsi ku munsi. Reka Dot Talk tuyikomereze mu bijyanye n'urukundo. Uyu munsi muri 2023 mu kwezi kwa mbere hagaragaye inkuru z'urukundo nyinshi zigiye zitandukanye, aho Miss Rwanda Aurore Kayibanda yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga bamwambika impeta. Wari umunsi w'akataraboneka, wari umunsi mwiza kuri Miss Rwanda Aurore Kayibanda. Kandi nimuze kunkundira tugaruke ku kinyi Yannick Mukunzi, akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'andi makipe yanyuzemo agiye atandukanye arimo Rayon Sport, APR FC n'andi makipe menshi agiye atandukanye. Kugeza ubu akaba ari gukina ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukinnyi n'umukunzi we Iribagiza Joy bakoze ubukwe bw'akataraboneka 2023 mu kwezi kwa mbere. Nimunkundire muri Dot Talk tugaruke ku muhanzi umunyatanzania Harmonize, Konde Boy wagaragaye mu mihanda y'umujyi wa Kigali ameze neza, ari kumwe n'umusore Bruce Melody umenyerewe mu muziki hano mu Rwanda. Akaba ari we musore waje kwakira uyu muhanzi w'umunyatanzania Harmonize, Konde Boy, akamutembereza umujyi wa Kigali ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Uyu muhanzi Konde Boy yaje mu Rwanda afite byinshi bimuzanye, arimo gukorana indirimbo na Bruce Melody, gusoza indirimbo bari barakoze n'ubundi nk'ibisanzwe. Uyu muhanzi bagaragaye barimo bashutinga ino ndirimbo bigiye bitandukanye, bari kumwe n'aba producer bagiye batandukanye ba Element, harimo n'abandi banyarwanda b'abahanzi ndetse n'abahanzikazi bagiye batandukanye. Uyu muhanzi Konde Boy yagarutse kuri byinshi bitandukanye. Yasabye Yoro the Queen, umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, yamusabye ko yamuhuza n'umubyeyi we bakaganira. Yoro the Queen aza kumukundira, amuhuza na mama we umubyara, aganira na Harmonize Konde Boy. Harmonize Konde Boy yagaragaye arimo asangira n'abaturage n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi amafunguro henshi agiye atandukanye. Kandi Harmonize Konde Boy yongera kugaragara arimo amafaranga abanyarwanda bagiye batandukanye n'abanyarwandakazi. Harmonize Konde Boy byinshi yabivuze cyangwa byinshi yagaragayemo mu Rwanda, yongeye kumvikana arimo asabira imbabazi umunyatanzania umenyerewe mu muziki wa Tanzania Simba Diamond Platnumz, ari kumusaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi, cyane ko ari igitaramo umusore Diamond yaratumiyemo mu Rwanda akaba atarakigaragayemo. Yamusaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Kandi tukiri mu bitaramo, umunyajamaica Demarco yaratumiwe hano mu Rwanda mu kwezi kwa mbere muri Mutarama kuza gutaramira abanyarwanda. Uyu munyajamaica nako byaje kumuhira mu Rwanda kuko BK Arena ijamo abantu barenga 10,000, yaje kugaragaramo abantu batarenze 100 mu gitaramo cya Demarco. Iki gitaramo ntabwo cyagenze neza nkuko byaje kugaragara. Reka dukomereze ku munyamakuru kazi Bianca Baby. Nababwiye ngo Bianca Baby aracyahari. Uyu munyamakuru kazi yaje gusezera kuri Isibo TV muri uku kwezi kwa mbere, asimburwa n'undi mumenyereza mu itangazamakuru, umunyamakuru kazi Muyango, umugabo wa Kimenyi Yves, umuzamu w'ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba
na kapiteni wa Kiyovu Sport. Reka dukomereze kuri Davis D. Davis D yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kwamamaza ubucuruzi bwe bushyashya bw'udukingirizo. Uyu musore Davis D yavuze ko yinjiye muri business yo gucuruza udukingirizo. Yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza udukingirizo atangiye kujya acuruza bita D Protection. Mudukurikirane muri benshi mukoreshe udukingirizo twa Davis D. Kandi mu ngundire dukomereze muri politike. Muri 2023 Prince Kid yongeye gusubira mu nkiko, kandi 2023 Edouard Bamporiki yahamijwe igifungo cy'imyaka 5 muri gereza ya Mageragere. Ariko mbere yuko Edouard Bamporiki ahamwa n'icyaha agakatirwa iyo myaka 5, haje kugaragara Pastor Claude ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ubuhanuzi bwe cyangwa Imana yamweretse ko Bamporiki Edouard atari buze guhamwa n'icyaha, atari buze gufungwa muri gereza cyangwa atari buze gukatirwa imyaka ubushinjacyaha bwamusabiraga, nyuma akaza gukatirwa. Uyu mupasiteri yaravuze ko uyu munsi kuri tariki 23 Edouard Bamporiki nahamwa n'icyaha. Uyu mupasiteri ngari yambura umwambaro w'upasiteri ngajya gucuruza inzoga n'amacumbi y'inda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko byaje kurangira Edouard Bamporiki ahamijwe n'icyaha ajya gufungirwa muri gereza ya Mageragere. Turaza gukomereza mu bijyanye na siporo. Mu bijyanye na siporo reka tugaruke ku ikipe ya Kiyovu Sport. Muri 2023 mu kwezi kwa mbere yatanze amakuru afatika. Ikipe ubwo yakinaga n'ikipe ya Gasogi, abafana ba Kiyovu Sport ntago baje kwishimira imyitwarire cyangwa ibyo umusifuzi Mukasanga Salma yakoze muri no mukino. Benshi bamuhundagaza ibitutsi bitagira ingano, bamutuka ibitutsi navugira kuri mikro n'indi byinshi bigiye bitandukanye. Haje gukurikiranwa icyateye abo bafana ba Kiyovu Sport kuvuga amagambo atari meza, ndetse n'inzego z'umutekano zibigeramo. Ferwafa cyangwa Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda yafatiye ibyemezo abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport ko umukino bazakina na Marine nta mufana n'umwe uzaba wemerewe kwinjira kuri stade baza gushyigikira ekipe yabo nyuma y'ibikorwa byabagaragayemo bitari byiza. Kandi muraza kunkundira dukomereze ku mukino wese ubahuza n'ikipe ya APR FC, aho ikipe ya Kiyovu Sport yakinnye na APR FC mu karere ka Muhanga. APR FC kabatsinda ibitego 3-2. Ikipe ya Kiyovu Sport nyuma y'umukino yaje kugaragara mu ibaruwa ifunguye yandikira Ferwafa irega ikipe ya APR FC ivuga ko APR FC yakinishije umukino utaruye wayo uwo bita Byiringiro Lag, ariko Ferwafa ikaza kubasubiza ibabwira ko uyu mukinnyi akiri umukinnyi wa APR FC. Reka tuze kugaruka kuri Haruna Niyonzima, kapiteni w'igihugu Amavubi. Uyu mukinnyi yavuye mu ikipe ya AS Kigali bira gukina hanze nk'umukinnyi professional, bakaba ari gukina mu ikipe yo mu gihugu cya Libya. Kandi aza kubabwira ku mukinnyi Rwatubyaye Abdul, kapiteni wa Rayon Sport, nawe yamaze kugaruka mu myitozo, yamaze kugaruka gufasha ikipe ya Rayon Sport nyuma y'igihe kinini. Uyu mukinnyi Rwatubyaye Abdul Fazare yakinnye imikino mikeya ishoboka, nyuma y'igihe kinini yaravunitse. Uyu mukinnyi Rwatubyaye Abdul, kapiteni wa Rayon Sport, yagarutse gufasha ekipe ya Rayon Sport. Sinabura kubwira ko 2023 ikipe ya Arsenal de Gunners mu gihugu cy'Ubwongereza ngo ni yanzovu yibereye mu giti mu bushorishori yo hejuru yaje gutsinda ekipe ya Manchester United ibitego 3-2. Kandi sinabura kubabwira ko ikipe ya FC Barcelona yaje gutsinda ikipe ya Real Madrid muri Super Coupe ikatsinda ibitego 3-1. Ni munyemerere mbashimire mbikuye ku mutima abakurikirana .Talk mwese aho muva mukagera, abashyigikira MC Kaunda Fils umunsi ku munsi muva mukagera, mwarakoze cyane. Ariko reka nongere mbibutse ko icyamamare mu mupira w'amaguru nubwo byabaye 2022 bitabaye mu kwezi kwa mbere, icyamamare mu mupira w'amaguru uwo bita Pele, umwami wa ruhago, umunyabrazil yaje kwitaba Imana, ari nako kizigenza Cristiano Ronaldo yasinye ikipe ya Al Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia. Mwakoze cyane gukurikirana .Talk. Amakuru nk'aya ngaya nzanyategurira ngane yabagezaho umunsi ku munsi. Uyu ni MC Kaunda Fils umenyere mu misango y'ubukwe bwa Kinyarwanda. Hasta la vista, ni mugira amahoro.